Hizmetdaşligi endi bugun qo'noq olarak bizga Saraç өлkəsindən də Tatar gimnaziyasi kelib qo'shildi. Endi men oshib olmassiz deb bilan boshlang'ich bizning negizi bizni bugun qo'shilishuvida shuni olarman. Ham olg'a taba bizning xizmatdoshligimiz, ya'ni taunda kengroq qilish deysin deb aytam. Bizda Alloh bersa Samara ülkesine kolektif bilen kelip giderimiz. Bir yaxşı bol idi. Bir yaxşı bol idi. Bizge, конечно, maqtanırlık. Allah çok, men sizde qonaqda buldum. Men aytar edim, sizde maqtanırlık bek ko'p aylar bor. Hatta kolektifni tugul, Tatar maktab direktorlarini jiyib olib bordim sizga. Bizning kayfni kutadi. Darajali. Yo'q, rahmat. Ol, men aytam, mana shay vaqtida da demak Rus milleti ko'proq bo'lgan ülkede Tatar maktabini uyushtirib, bo'ldirib, hammani yashatuv shunaqa ko'proq shug'ullar talab etadi, ko'proq kuch, vaqt ham bo'lgan. Yuridik yoqdan da yengil deb aytmas edim men. Bir yaxshi bo'ldi sizda kelsangiz bizga, biz buni shular bilan xizmatdoshlar bilan sizni shulay rohatlanib, yaxshi motor bilan qarshi olib o'tmaylik. Kelingiz bizga balki mana zakaz bo'yicha qishki kanikularda Jigi kanikularda alır görsə. Keliriz. Aytırlık sözler köp ettik, indi söyledik. Endi bunda hisler, sizin dereceniz, bu mektep bizim için nişe getirgeler. Bütün ilk ebik. Kolegalar, mana negizda o'qituvchilar bitindi. Bu birinchi marta seminar o'qituvchi bilan o'qituvchi aralashuvuna bag'ishlanadi. Şuna göre bizim kolegalar karşı kelmez. Sıralarımız bulsa şığız, sırağız, birden devlet imtihanlarına hazırlık, Tatar dili derslerini işi bara, kimya derslerini işi okutasız. Çünkü bir ders masterclass kısalarındağına bunu aşı bitirip bulmayın. Sizin de tecrübeniz var, bizim okutuşların da tecrübesi var. Hem aralaşu için telefonlar var. Raykrafat arkalı bir için vaprosu gibi aralasızlığımı. Poçtaga yazılasız şahsen her bir okutuşumuzun poçtası eğer de onun demek resimine basarız online mektep saytında da var. Anda basıp siz doğrudan doğru okutuşların poçtalarına sıralarınızın jiberi alasız. Nindi de tecrübeyle ortaklaşu boyunca. Şu an göre bugünkü seminarda to'xtalib kalmasın bizning demek dostluğumuz deb aytganda. Bir-birimizni hamon to'g'rilantirib turishga kerak. Bizga da uylanirlik aylar bor, sizga da bor. Çünkü o'qituvchi qanday doimiy ravishda o'sish olib turgan qanday Mag'arib ülkesi shunday il ko'lamida emas, dunyo ko'lamida hayron oldi bora. Bizga da bu tendensiyalar bilan birgalashib o'tmoqqa kerak. Ham endi demak xizmatdoshligimizning tag'in bir mezgili deb aytdik. Raykrafat sizga direktor bo'larak bizning выпускницimiz, gimnaziya tamomlovchi o'quvchimiz demak shunday stilda shamoyillar yasaydi. Buning endi ishtaligi beshikdan olib tag'ara qadar bilim izla deb yozilgan. Bu sizga bo'lak maktabda ilib qo'yirsiz. Ham şolay bizim to'g'rida sizga isga tushirib tursin. Manda berib Çırasız mı? Samsa şurada çırp alacak. Ben şimdi isterlikle bulacak. Rahmet olsun. Biz de sizni kutib qolamiz. Yaxshi, rahmat, Alloh bersa kelamiz. Saratda. Ayy. Men hozir Sarat ülkesine ayrım bo'lak beraman. Kabinет orqali o'zamiz deyman. Asapa muzeyga biz sizga topshiramiz. Biz de bizni bildiramiz. Bizim delegatsiya yilib kişiden başta bizde Bikşat Begüm Samara kolektifinden Raykrafat kolektifinden birleştirip sizin mektepten bulurdu. Sizin kolektifini de Sarat'a çağırıp kalabız. Kitayız. Biz siz bir rahmet sizler zorunlular kişkine bilek Sarat'tan. Biz zor rahmet sizge. Rahmet olsun. Bizden arasıyla hiç güzel düşünülme hangi mektepler? Örnek elbette ikinci gimnaziya Tatarstan'da. Elbette Tatarstan'da üzerinde hangi mektep bulurlar değiştirdi.
değiştirip. Bu Ruş yerliginde Saratov, biz Dimitrovgrad, Mesker'de, alar тоже mektepleri küp tügüleyim. Şunun için aralaşıp, şulay bir-birimiz bilen söyleşip, tecrübe topla birip bir-birimizge şulay yaşayıp tuğanlar. Asya sıramız var idi. Bizde bu bulunacakta texnologiyalarla program әзірләнә һәм сентябрь айларында була дип әйткәнбез. Самсаш технология. Бүгінгі күнде бізде технология компьютерный графика форматында алып барыла. Шуның базасында программа төзелді. Шундымы сезнең кызыклар? Аларда традиционный Кызлар белән тегән, чигән, бәйлим менә. Қарабыз, біз міне инженер юнәлішлеріне басым ясағаш, бұйылдан біз сізді майда болдық майды? Майда. Жай ішінде фикірімізді өзгерттік. Біздің әлек оқушыларыбыз мұнда өзеклер бар, енді қазында шайқырылған. Технология фән нұқта тұрған өзеклер. Балаларыбыз шында ери, біз бұйыл толысынша оқушыларыбыздың көштердік өзіміздің гимназия базысына. Һәм міне инженер юнәліші алғаш енді сайлап алғаш, біз міне шоуның бойынша атлап кеттік. Һәм специалистыбыз бүгінгі күнде біздің оқытта дизайн, мына шушы юнәліште енді. Схемалар, графика, һәм башқалар черчение. Мына шул юнәлішке. Чөнки инженер курсларына бүтін балаларда йөрмей, мұның арқылы енді орта звенодағы барлық балалар да озар. Біз енді өзіміздің базыбыздан да шығып шулай эшләргә булдык, чөнки безнең гимназия айрым теге традицион рәвештәге станоклар, ниләр һәм башкалар юк. Ягъни ул күбрәк ноутбуклар, компьютерлар һәм ниндидер наборлар дигән кебек. Рахмат. Рәхмәт сезгә. Килгән өчен барлык катнашкан, чыгыш ясаган, тыңлаган укучыларыбызга, завучларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алай итәргә, булай итәргә, хуҗалыгы рәхмәт әйтеп, кайтып китәргә кирәк. Әйдәгез, киттек. Конгресска барабыз. Без долго.